Saya dapat tahu Wan ada satu testimoni yang bagus selepas pakai seluar Alora, stokin Alora ni. Boleh tolong share sikit apa masalahnya? Dulu saya pernah sakit kaki lah, tumit, sakit tumit. Jadi kalau pergi kerja, selalu apa, mana kadang seminggu sampai 2 kali sakit. Tak boleh, bila teruk sangat tu tak boleh berjalan lah. Bila tu saya dah dengar lah kawan-kawan cerita pasal stokin Alora ni. Jadi saya cubalah beli. Bila saya beli tu saya pakai stokin tu. Kat tumit saya tu, kat atas tumit tu dia macam bengkak tau. Sampai bengkak macam ada keras, macam tulang sakit yang bengkak tu. Jadi bila saya pakai tu perlahan kurang sikit kurang lah. Tu sekarang ni dah tak ada dah bengkak tu. Berapa lama pakai tu? Dalam seminggu dah hilang tu, Alhamdulillah. Lepas